هوا چگلین شوا خوش بم هوا چگلین هون ساعت دست که حتی هون دناوا خو پیشاندان دنجی جخوا و دناوا گلین دست که دج راگهاند جبر آواشت و آسوته هون بخواجش پی باندور بونه ام روشا داوی جواب بگرنه و هجمارک یا بریندارا دابو دن ویکلیه در روشا لتاخ شیخ مسعود اشرفیه چیه هون بکاربن راگهینن لگل ویناجی خلق داخازا چه دکند ویکلیه ده بله اول نوروز شواتجی خوش به و هر کسی کنه هدوان کلیان در متا مشادکه هر وها روشا داویه هر دو تاخانجی مراق دکه مراستی کو ایرو به تایبت از کارم بیجم پشتی کو ایریش بیک هاتیه ساعتين ام دكارم بيجي نيزي ساعات شاشة إيفاري براسي كو إيرو بيمانا يكي نيسان كو جي 14 خالان بيكاتي إيرو بتمامي جاليا حكومتها بجوز سوريا هاتا بن بيكرن براسي دكيلي كو ساترن آخي لحاجزة لبندا يا معبر جزيرة هاتية بلندكرن قال انتاخ الشيخ مقصود أشرفي بحزارا بحمو بيكاتين خا بتايبت بري خدانا جيه ساترن آخي لوي داري خا بيشاندانا كي قال لك مزن لوي داري لداخستن براستي أذكارن بيجم كو بشتي آگاهيا كو جيشتني بردستي مبورجي بارفكر حمي ريان هردو تاخ الشيخ مقصود أشرفي هاتن قرتن هر وهاب بساترن آخي بلندبون همشي هيزن حكومتها وجو هيز لدردورا هردو تاخان مارك مزنج چگلین بدستورت از خازم به بپرسم چگلین هر دو تاخ بدستورت چگلین او سلاحین راستین تینا کارانین ها لپشوا لسرگل بله شخا دوی کلی کو ام بشداری برنامه بویرجی بون براسی دوی کلی ده دما کو گل به موراله بلند باند کرن کو بجی بر خدانا شیخ مقصود ناج دور پیچره ناج بلند کرنا ساترین اخیره خاصن کو وان ساترین اخای کو جالی ایزن حکومت و گوز هاتنی بلند کرن و آوا کرن خاصن کو وان ساتران ام بیجن کوراکن براستی جالی ایزن حکومت و گوز ایریشک به ام بیجن کو به گلایان لسر تایبت حمی سیویل بون کال پیر بون کسین به تمن مزن بون همجی جوان بون کو جبو دور پیچ درکتن خو پیشاندانه ایریش به گلیان سروان سیویلان پیکات هر واجی به موزیل الدموع به گازجی ایریش وان سیویلان کرن هری داویجی جبو کو اف خو پیشاندان بداوی به گل پاش ده بچ اوجی در باسی هندری تاخه ببن هری داویجی براسی کو به مدرعات به سیارین خو هیزن حکومت و گوز لسر سیویلان را در باس بو براستی قال لك سيفيل بريندار بون قال لك درباسي نخاشخانه بون شخاد نوچه دسبه كده 15 سيفيل بريندار بون اللي بشتي وي براسي بشتي كو هيزن حكومتها وجوز بعربين خاد درباسي سر سيفيلان بون بيكو ام بيجن حساب جوان ورا خاصن بيكو يعني سوجك اللي ديجي مافين مروفان اللي ديجي مروفاهي هاتا كرم بطيبات ايرو شخاد بين كليان دجي وك كون دبهيزن جي براستي لدردورا هردو تاخان شارو بفچونه كي دجوارتي كرن جالي ام بيجن هيزن حكومتها وجوز السر تاخت تيكرن اشخا هيزن اولكاريا هندريجي تاني د امبيجن د اركا باراستنا هردو تاخان داي همجي قال هردو تاخانجي او لبشت هيزا خايا او بهيزا خاجي باورا بطيبات دفان كيلين كو ام بشدار بوني لدردورا هردو تاخان توبا باران تيكرن همجي بتشكن جران دردورا هردو تاخان امبيجن ايريش بيكتي حيا فيكيلي كو ام بشدار بونيجي براستي دنگ لسرانسري عزيمان تاخن شيخ مقصود اشرفي دنگكي بري مزن بيستن ليش بوكو ام هين هالوست وبرتكن خلكن لفي درجي ام جواب تماشافانا رجي بار بكن نهاب مري هفل روناهي ام زيدتر هالوست وانجي نيرين وانجي ام بزانبن هفل روناهي هون جبو في اكيد شد بيجنش خا اونجي دوي خا بيشاندانه دا اون حاضر بن وديت كو تشاوا سيفيل حمي بريندار بون تشاوا بخونه كي صار او بعربين درباسي سر سيفيران بون بله أنا براستيجي بلكي حركز جد شو بينا أفمهك وان تفجرين أمبيجن أم تكرم بيج شتان براستي وان تفجرين شتيان دردورة هردو تاخان هنا يعني مديت هم درونن خراد كرن هم جرجران مازوت برندان تاخي لأما في واري يعني دردورة ساعت بين شش حركس بنوچه ماتمايما يعني أري دقرتن أما بتمامي رين سركة ينكو بيوستيا قلبوان هيا ينكو قل
بريا وان تاخن يعني بريا وان ريان درباسي باجر حلبي و تاخن شيخ مقصود اشرفي دبن اوري بالتمامي هاتن قرتن يعني ساترن اخي هاتن دانين براستيج يعني حمي امتكرم بجن دردورة تاخن شيخ مقصود اشرفي بلكي ما بحصا حفت ريان ذكر او حفت ري بالتمامي هاتن قرتن يعني قال ويب هالوسطه قال هم برفيت شبه ما ام وك قال امي د مالين خدرون بيدنگ بن افتش يعني افتخ وك خبر خدا انت ناسكرن قال في تاخش خر قبول نكر براستيجي مديت يعني حمي قال هركين ام دكارم بيجن جم بندا كنترول يال الجزيره كل ودره يعني براستيجي خو بشاندانك يعني كو تاني بانك الحكومه يكرن كو فان ساتيران راكن يعني ديمنن كسن كودوي تشالكيده جبشتار بون هنا هم اولدارن في تاخي هم هفسروكن مجلس قشتيين تاخي اخفين اخفتن نوانجي براستيجي ديار بون پر اشکره بون با آوایی کی بانک دکرن کو حرمت جیانا براتیا گلان را یعنی ورگرتن اف ساتر چه ماهاتن دانی ما نه پیمانک لوی تاخیاتی امزکرین یعنی تنه بانک گل اف بو یعنی یکی لوی داری بچکت ندودیت یعنی گل تنه وسا بخو پیشاندانی که یعنی سیویلن و تاخی بون جبر کو گرتن وان ریان جیانا وان دخ خطریه نخوش هنه پیوستیا وان بوان ریان هیا گرتن وان ریان جیانا وان دخ خطریه جبو ویجی خو پیشاندانه که راستیجی لبندا کنترل دارستن لی اما براستیجی یعنی افگل ددما کول و در سکنی بو تو آخفتن پر جدا ندکرن یعنی تنی دگوتن وان ساتران راکن او دروشما تنی کو وی خلکی باندکر ساتران لدرزورا هر دو تاخا راکن ام پیمان خو بسر بخینن دوی دمیده براستیجی یعنی اف تشاتين كو ام بحثي واندكن ببانزيرن خوين لشكري يعني باويك اشكره بيلي قالكرن يعني تشاوا قال ويدر سكنبو بوان بانزيران بيكو حساب بكن يعني بيلي ويكليكرن و باويك بر بلز بوان بانزيران بيش دهاتن يعني اف قال براستيجي يعني خم جوان نكر كوبرين ضرب بين كشتن بفي اوي ايريشكرن براستيجي بفي كتهني نكرن بغازانجي ايريشكرن يعني د انجام ودج براستيجي بركس بريندار بو ام دکارم بجن نتنه جوان بون دوی خوابشاندانی دا کسین تمن مزن هبون کسین زاروک هبون یعنی جبر کو خوابشاندانه که براستیش یعنی بانک کی پر مافی خوی رواد کن جبو وجه هر کس بجدار بو لی اما وان چتیان با آوای کی پر هوانا ایرشی گل کر و هری داویجی بچکین خو و حیان هاجی دنگ ام دبهیسن بچکین خو ایرشی گل سیویل کرن اف گل راست بگولین خو کرن هدف و خواستن کو اراده یا وی گلی بشکنن لی اما افقل يعني موقل تاخن شيخ مقصود الشفي ام دبجنا مي برخدانيه خود دوام بكن وامي لا هم بر حر ايرشك يجيب السكن قالك سباس كن ساعه وخش من السباس ملي قالك سباس بلي هفلنا روس شخا بفيرنجي بونا ما خلكن تاخن شيخ مقصود الاشرفيه همجي بنغاوازي وانش حكمتها واغوهسكو فان ايريشن كو بتايبت نهاد بانك اليان دل سر هردو تاخن بيكتينا كورا وستينا ازكارم بفي اوي روشا هردو تاخن همجي نهاد بانك اليان دا از نظام هاجر دنگ تي بيستن نهاد بانك اليان دا هنا جي شارو بفتونين جران هنا جي بردوام دكن شخا روش بگشتي ل هردو تاخن بفي اوي بو بله جخوا هوال چکلین ام دنگین فی شکن کو ایریش سویلا دکن لپایوه دبهی سنه و ام جخوا دبیجنه و سرکفتن یا وی گلی برخوادر به همان دبیج ورد بیجن هاش و هبن سرکفتن به